Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Okay, I say once again, say Oni Ediashamo live, LGH Live Studios. Thank you so much. Thank you. Okay, dear tier any Asante Kotoko, the final training today ahead of Heart of Lion game. Yeah, the Honsem Asomo. Final training for Heart of Lion. Woman so ebechichuma pumne. Now matwaso etiomoto edi abakumase ababishia Asante Kotoko. Nyamidi aduma over the weekend 3 p.m. na bibia ayesheshe kama na game no etata so. Bebre and outate edi free Asante Kotoko boboko na sueye yama reported it Kotoko team nechi na more information na nsampo ne so ne so kakra enti sa ya na exposing of Kotoko no a lot of more enti ya boama enua ba ku bi a menua bi bo teams ni was mo YouTube ndi ehwe bia itimi hook style kra Kotoko de bo na so wow ene ye be so ne so enti edi dwuma de bi beba ye be friend opponent watch enti yama enuanom sentrofo ni bi nso e monitor team bia ne Kotoko bebo throughout the week mpacho Kotoko ni bia nso ma ese enye sa na emom mom ho donti no ye ma expose Kotoko na omo sebi opponent enya no fala nti opponent nso ne Kotoko bebo throughout the week training omo ye de si omo training grounds nyina no eno ena ye de abaya to din say opponent watch ene opponent watch no ye be din komo more e de afa Heart of Lion ho ni akochia yenuanom a e o Morocco work of Morocco with that ye be chi omo ye nchepi o mo nam say enya nnuro ho saa ye omo de ne tetankwa nchenti ye be chi a o mo but ye gina kakra more ye gina omo so Heart of Lion na otwi e training e won kran tututu anamon sisi ya tututu mrika watin pia of abasho Hilford e de atudwa se oba bishia Kotoko of abashi de bishia Kotoko anyagro nti saa netie na of akra chiremu e ma ne koto dwa se na dwuma oye na Heart of Lion yi of akarim zito e na recommend no de ma ora randiabi nti na so ora randiabi kro e kind of skeptical kakra e bra wa appointing no nti one of azito de omuti senua now we're very happy with regards to Ofazito nti omuntem de ego pa sana anuanom bi ebeka no omuntem go pa nti sana esitie now this week omuye training one crime eni America tuo ni ade omuye oyoye enya gro e ma akohu se point asarebo aten kra oti bi se ne ba boy esi akan wo Heart of Lion or the respect amakotoko omuni e ba bi hiem eni ade a de omuye ni se omuko training omuche team ni mu miensa tinye mame miensa no omuchemu no goalkeepers e side e omu training gidi ene omu bofri afa na keeper na tofam asum kuku sa na ekoye the other part omuchemu nso ni agye any section of midfielders no etumrika pa ni agye ni omu tumrika including omu physical trainer enti ni agye na physical trainer e ka wo mo ho no omu tumrika yie pa omu hwia na omasa gina kanko kwan so abo pass mame na I say de obi putu pressure ama omo midfielders no sa eno mo ye no this week a reporting speech a yenuans in training yi ni say na otwe o monitor Heart of Lion e de ama ya yenso ye de tudwa ama yenati for monso adofo na manya bi e de ato nkutuku ma head of game one any crop ya mapoma metema Asante Kotoko e ba be bonti ni agye e play more particular time with midfielders of Bobo Kwai from the Heart of Lion. Oni omu ye adwuma this week pa. And I feel so striking option also. Omo issue two from Afanti Kotoko option number 1 and answer this year number 1. And it's a Heart of Lion players no. So munya ball kra wa emuwa kakra ombe try shoot. Me pa show mu hwe ni ye pa. Enti of a Kamara so on na beda pool ma minia Kamara so na beda pool ma nye ulusu concentration a edi beyew say Aziz Haruna Dari na beda ono so hwe no ulusu concentration yes enso mu hwe ni yi pa afi omo try corner set pieces say free kick eba be top memfa ne say according to report no eba be top 18 yard box na chia and on be try abobo e dia fan chen ye ka say
goal post no corner top corner ho omo nkom middle per training omo year throughout this week omo ni be shia Kotoko no omo free kick do omo training ye nyina no omo bosha top corner dey any bi omo betimi abafa middle there, but mostly they see training grounds no and na yenu ande ato anim ayen so ye dey to anim efa Heart of Lion ho no eno nten kwada corner kick womo practice a lot of corner kick and they say omo bokwa no say adano say in swing goals say Benito ne be won na coaching course omo bokwa no omo mo ema mesi 18-yard box na no pe omo bo bi omo manipa 2 ana 3 etete ano so omo bokona bia omo nyina nkogu 18-yard box no omo ma bi pie ba ni nyina ba be si so omo bo short e dia asa twia fa nipa no enti Kotoko and you're very careful with regards to this training drills Heart of Lion I use you throughout this week opponent watch and they sum you for a womb baako and so they say woman ever run ye pa run it no munya first goal almost on be frustrated Kotoko the yatie pe no slow game ni down as usual be that form kakra said the enkrofo ba yara na e famo mo no na oma turning opponents and as oma turning fans no to their own club, that is Kotoko we should be really careful at the back, careful in the middle, careful at the goal post, careful say a bit 10 times so na yet me boy a normal game then kofono Emma asokwa me dan ya chenchina eno kakra ye de tuja e de ama in a tier for ewomu now the tier any say enei eno so tikoda womo prepare say achire honom no womo ebeye nyadua kakra ombeye so omo kona hoden so gadindim gadem pa enti one player Ebenezer Aban obekom yie wachire ho yenko wiem ese yem petepete yan ho ofa kutini mu center back ni bi eno mo de ba yem mun gidigidi ni ade but still down ball Kotoko players no munya abotre na bibia ntimi enkoso ye monitor omo training no one goalkeeper e friend was say no ono ana ebi obeda atena mu na anhwe na anya yie a wo mbetimi aba bebo back 3 eno ye option of training no me ye no ba ko either say back 3 na so mo normal system omo bono ba back 3 na omo bono e be it say 5 defenders omo momanim pi omo wing backs na e mo momanim say omo ba ba ye nti e ba be say 5 na mo rely more on counter eno eyenkomo a yate a ye de tudwa ama inetiefo nti all things being equal one player will say Aban or say that na Ebenezer Aban mo and afen so one player friend say anim omo e masha honom kama e na down so cratch down so na one player be friend Hennessy no yes bono so etimi bo ase omo bo sa 3 back no etimi bo ase center backs ni bi Hennessy e na dogli omo nyina betimi start game no cratch friend say Ado omo Ismail Ado no ono so eye training yie pa ataje nso betimi start na of Obin Kojo Junior nso etimi ahya ase afi nso Kwansa omo player na e friend Kwansa na otashe number 46 jersey no ono nso ene Liberia ni Freeman no ene be te say de omo ye egba animu ho sa na be kwa akoyo na yenim say other players at bench de onim dada omo players bi te say aligomu mo ena afi Musa Kuma any FC money or ceremony ade na teni fuseni mu nyina be wachire de but starting line up no mabobo e de am goalkeeper say no ma try so mbebo back 3 ben kwa ese nipa 3 pe no a wo mo la trust be ka ho na ba back 5 now so mo nkomo ni more just to so be neutralize Kotoko bia Peter Amidu akwamo any ade nti Ofazito we the opponent watch man so my but yenso Kotoko nti na ye ma yensen training and monitor Heart of Lion throughout the week abibia course no of around the abi enso ene nkwada no be din komo so monko ya adwuma no kumase e Kotoko de o na ma mileage pa obekai kra ye sponsor ede animi enano ada ye ne Kotoko boy ye ya ye share wo mu ni ade wo chese saa yonko ya kansie top 4 mu ni ade on se boy pa e ma mo ami be ye mu show ni ade anti ono so be show mu nkran na so inner joy bi man se Kotoko lusu a na ono ani team sa na Kotoko be bonti Kotoko players gadindim gadem ye mono jata pa fanhia jata ye ma Kotoko ntutum wo mo se ne ye beyo na ye betumi ayenkonimdifo e wo game kesi a ye ne wo ekwa akobo nti no
enchimu kakra yɛde ma for with regards to segment I have to din say opponent watch Heart of Lion the strategy and eba be piemu ewo Kumase na almost strategy ni nyina no say Kotoko abeta mo amubogum mo say chances donzo Judean weekend yi tontena your ball friendly game yane junior side no shoot 2 goals abeta mo so shoot 2 goals 4 no and Emmanuel Ntwede ba ko kan ho 5 and of course akwada Jordan Amisa de ba ko piece man is 6 enti 6 no kra ubuma bupan a na so uchemienu a na yeso ne tre ma wo mu a na enye no ano no na bibia enko so kama na yenyo na yenhye nkrofo no aha na bibia enko so kama nti yes mo menhwe ne sa Michael Epson omo number 23 GC no ya no mo hwe ni yie kakra mo amo ne bo no Kotoko players no mo hwe ni yie orane ai ya mo hwe ni yie pa ena Samuel Kwansa omo player na friend Samuel Kwansa no so ya mo menhwe ni yie yes mo menhwe ni yie pa Samuel Boama Kwansa no mo ma yenhwe akwada ni yie wo ye workaholic midfielder aha mo menhwe ono so yie pa wa dai ni kakra te se akwasisi bodie ni bi yes so mo be frustrate ya midfield ho ono no mo di adwuma bi ahye ne nsanti pacho ya na wa ina yi kakra na bibia akoso kama wano eno nso enchiri mu ayede ma inatifo ewomu nti opponent watch eno no ena yede afa Heart of Lion ho ede ama kama no a eno nso enchiri mu a todwa ewomu no na work of Morocco for no nso your opponent o aye no mo game ebo no mo nso yamedi adoma say o mo call Mechanics Road honom enom next match omo ekwa akobo aha nti omo so early game weekend yi eno so en de be free mu ababia no boboko ya front say with dad no ye de be bro na afi won side to me aka weekend yi omo ekwa akobo game away and a work of Morocco eko na korogo yes asante yebidi achi na ya monitor omuni CODM boboko ay front say CODM of Mechanics and akobo a league game and a toga in fact enemy min day and a game no basunti de be free mo ababia no ye de betudwa e de ama in for with that ewa we and woman CODM of Mechanics and a airbo no nchemu kakra ye de ma in for na bibia timi akoso game no ba so Honoya Stadium ewo bia your friend say Aujda AUJDA ewo Morocco Multipurpose Stadium ho na bibia timi akoso wano nti de be free sa game no mu ababia no yemfa ense wa so anase yemfa nkame ho ye beba na omu game omu ne Omnisport the Mechanics ekwa akobo no club Omnisport the Mechanics COD Mechanics ekobo no ye de aba betu anim na bibia timi akoso ukọ Morocco league ni mu a sisi amene ukasa ide womo ene game no mbebo no ka ho e be 4 games eno mabo na fe ya 2025-2026 football season no na Boboko work of Morocco abo miensa no mabo no ma wini mu 2 a draw 1 omunyan lose bi na so hwemu a womo ewo 7 points yes eno ma she goals 5 ena ya she 2 so e de atia wo mu nti womo nso ewo plus 3 goals sisi a the league no omotoso 9 the Udin kind RS Bekani no and so 7 about more goals, superior goal difference, 9 goals and no more and a max fex and so 7 almost plus 4 goals and a Raja Casablanca and so to some mensa was 7 points almost 4 goals now with that for no with that and it also 9 almost so goals na plus 3 and no more omo etoso ewo ho no ma bibia ede na kwam ewo mu nti eniema da kwam omo kwa away ne de be free ma bibia no de be som Kotoko for opponent watch and ne de asom live exclusively ewo GH Live Studios o question bi o asem bi sabia no an se wo de fire number so +1 716 787 1300 na question bi a wo wache anaso person che wa adwin bi a wadama ofresa number na ye no bedi nkomo na bibia etodwa no ye de atodwa na opese ye wi interview kra so efa Kotoko current happening o de ne enye ne timi de ahye work of Morocco de ne enye
na Kotoko emfa ntampa emfa mfra fra number here the screen you see ofra e be din komo na bibia timi akos me dey Derek Saint Kizito. Thank you so much for say oni agia tum na da bia da no o de aye numere uno na yeden sempa ni nyina no som wo kama kwan so na onya achefa e de afri mu sa na esitie entia no so no yede besi ni aka je so Nyankopon cheche wahye mu na omo bibia wo kɔ no wo yo no enya de pa de wo ye na ya de pa nko ade a Nyankopon hyira na enso abapa wo ha ene ne mo ho yeda say subscribe my na share the link na bibia enyi nkunimdie. Thank you so much for watching. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?